Van noi gam tina KUKI chate ho zo se na bon chawin ni hla pha LUNPU October ni sim som ni khat Saturday ni khuin zong ni hla THUSOH ngai ki du hite THUSOH ngai taw hite KUKI Students Organization the D&Ncr ho to guna noya hong thong ding October ni sim som ligit ni khuting le separate administration chungchang thu a rally ding a hi chuchi rally chu delhi khupi a jantar mantar muna ding a hin nilha alam nidan nia ki panding nilha alam nidan nga chanchi hlading a hi popular government sim do ding ki go chu hunama justice ki bolgu hiding a hin alang khara Meilhei hole KUKI ho ki khenna separation chu justice adi ta chu hiding hi tien keso D&Ncr hon rally hin gong vin hi Government of Manipur Directorate of Health Services hon zani October ni sim som Friday ni khuchun press release khanan sodo vin RELIFE Relife Kiti Ambroxol hydrochloride guaifenicin Tarbutalin sulfate and methyl syrup batch number LSL 25160 expiry date 12/2026 Kiti MS Safe Pharma Private Limited plot number 4 Sekpur Gujarat Kiti company kharin anasim do low tui syrup khatto recipe fresh TR bromhexin hydrochloride tarbutalin sulfate guaifenicin and menthol syrup batch number R01GL2523 expiry date 12/2026 Kiti MS Rednex Pharmaceuticals Private Limited survey number 586/231 Bafla Bagodara NH8A Ahmedabad Gujarat hon and same the chuchi lo tuite ni cho chuchi lo tui syrup te ni cho koiman azo thei loading koiman cho loading chule koiman ne lo healing hitin government in mipi ho heading in head sana hin boluvina hi chuchi lo tui syrup te ni cho Madhya Pradesh government noya drug testing laboratory hon khulchil ane win hi le chuchilo syrup achon damdoi diethylene glycol kiti thina thei chi khat ke pansa hi ahin muda ohi Kangpopi district of Sung Makhan village authority hon October ni sim som zani Friday ni khuchun press statement khat hin sodo win Kangpopi district ningkoi khat akona ki vaipu ho committee on tribal unity Cotu kiti hon Kamgilin chong loi cho Makhan khumuna kona ki manhidana thupon an bol cho bulebal ne lo zo thui bo vetin chuchi milong ho khosong Makhan village authority hon hin phongdo vinahi chuchi kamgilin chong loi ki matna chungchang thu a thimo channa thupon cho Makhan le avel acheng hon kan sodo ngalovin ahin la akimante le KUKI namlam kai hon Makhan khomi ho chuchi chungchang achun ei dong po vetin jong Makhan village authority hon phongdo vinahi thuki za dan chun kamgilin chong loi cho chan ahoi lo ji chun army ROP team hon anmat wa Sekmai police station apelu do hin Sekmai police station hon Saparmena police station hon pison kit hibo vetin Makhan village authority hon hin phongdo vinahi committee on tribal unity Cotu in achi sa October ni simli sangnil somni lengan khuchun hena sa in zolenal thu ho in sodo vin akipui mangpa kamgin chong loi cho Makhana kona ki mana khurkhula an ki pulut hidanin aphongdo vin bulebal nei lo zolenal thu ho Cotu in aphondo hibo vitin Makhan village authority hon hin phongdo vinahi Committee on Tribal Unity Cotu hon thupon abol naw wachon buffer zone gamgila ho a security phat a khoi bedding ti athupon abol cho Makhan village authority hon phamo sale jing vin chule Makhan le avel a ho a cheng milong ho hi panpi tum nei lo neutral ka hiu vin alanga panpi ngai ho ka hin panpi jingu hin suti a ka chungo wa KUKI hon ngo na ibul khum jingu hi aphamol he jing etin Makhan village authority hon hin phongdo vin chule thi becha a ko muhi kalha samnaw vin gel hi u vin gale tola pansa te ne dinga chona ki bol hole di lo ta ngo na ki bol ho hi ke hon ka mo vel lo hil diu hi tin Gihna hin bol vin chule hi chi Gihna ki bol hi Gihna mai hi pon koi to wang ei noi siwa azi ezal be hela target ei bol ho cho acha lon ho je athil se to ding ho wa kunin ki veng phau hen tin Gihna khauta hin bol vin hi chule chuchi Makhan village authority hon se be na wachon Makhan le vela milo ho chen khusung ho zo si su min sida sumun vela ho a KUKI police ho to sading to gon committee on tribal unity Cotu in asimu hibo vin
ke ho phal na lova sipai tok sa ding hi lo le kagam sung ho lun khum ding ki go ho cho kamo vet lo healing hi tin zong Makhan village authority hon a hin phong do vina hi thinglang le phai cham chin la om mulbul a ho zo si hi leima khunga om 57 mountain division hole Indira Gandhi National Tribal University a BSF Battalion ho chule leikhampuk pia CRPF hon phata aven bit o hitan security tha a koi bedding ki go cho thilse bolding ki go hi ti a yin mona linta kanai di o hin chule na sata a chuchi to gun chu ka do dal diu hitin zong Makhan village authority hon a hin phong do vina hi Makhan liang mai ho hi samna dei mi ka hiu vin samdila hin khom ding dei mi ka hiu vin ahin la nam khan hina ka lo pin ho ka thenei na ho ka right so chule ngamle go ven bit na dinga na sata pan kala ding o hitin Makhan village authority hon hin phong do vina hi Shillong khopia Manipur Rajbari Redlands building kumsom ko alui cho anaki phit la na chunga Meilhei ho alung phamo le jingtaw vina hi chuchi building chu janima sa October ni sim ko ni kho a bulldozer mangchan su chim su hilo hitan chumun chu Manipur bhawan sa ado na dinga in lui chu aphit la hidan jong ki seyen British de khanglaya Meilhei te lengpa na chenna chuchi in lui chutia ki phit la cho Meilhei hon na asale jing vina hi chuchi in chu Meilhei te lengpa chu chan singa an hian British government in sangkhat jako som thum kuma Manipur Lengte an pe hi churachan sing athi nung chun achapa boda chandra chuchi na chun pharso ta an chengin September ni sim som ni lekhat sangkhat jako som li liko ni khuwa Shillong khopia Manipur merger agreement sign abo lai chun Meilhei te lengpa boda chandra chu chuchi na chun an chengin a hi Meilhei Lengte sun lengdana okendra kitipan chuchi in chu an zu do in ahin la vai nungin Manipur chief minister an hi RK Zaichandra in ananung thlat do kidin a hi Manipur state sunga president's rule lai ta a chuchi Meilhei te lengte an chen in akisu set cho Meilhei hon phamo sa thei le jingwin president's rule hi Meilhei ho khanglui thusim ho history ho sumang na ding hingap hitam tien do na zonga bolu vina hi Suchi in Kisuse na chunga Meghalaya government in ahead pa alo hilu hidanin Manipura hungkal song Meghalaya chief minister Conrad Sangmai na phongdo in Suchi in Susit na ding chun Meghalaya government in palna zongka pipo vin Suchi in chu Manipur government in asusi mo hibo vetin Conrad Sangmai na phongdo in hi Suti ati lui ho koi tup dinga pa ho aki suchim na chunga inquiry khat ki bolte ding hintin Conrad Sangmai na phongdo in hi Jammu and Kashmir State and Kisuse na chunga Supreme Court in Zani Friday ni khuchun central government thu na piu vin petition chum ho Supreme Court a kipelut ho zosi central government in adot but na diu vin Supreme Court in central government and head so vin Jammu and Kashmir State hood avela tundo kid hina dingin mi phabe bin Supreme Court muna case file and bolova Jammu and Kashmir State hood tundo hina dinga central government hingangi ana an bolu a hi Jammu and Kashmir State sung Article 370 akika atha cho Supreme Court in achi sa December sang ni le som ni le thum sung chun chuchi central government hil bol cho Supreme Court in an ka thla piu vin agang thei pena Jammu and Kashmir gam sunga election nei sa hin ding le Jammu and Kashmir State hood pelo hin ding in an het sa win hi Supreme Court in order apita awangu chun central government in Jammu and Kashmir State hood cho avelin anung koi pi kidnai pu win hi Meilhei thingroi mi ho Meitei terrorist so ki gop hom now coordinating committee korkom hole SOREPS Soripatia kimin vo hon Manipur State Indian Union a kila lut ni kho aung thung ding October ni sim som lenga ni kho cho black day ding in an phongdo vin Meilhei te gam sunga total shutdown an phongdo taw vin hi korkomin jingkalam ni dan gu bakipat ni thlalam ni dan gubsan ni dan som le ni sung total shutdown na phongdo vin sorepa hon jingkalam ni dan nga kipat ni thlalam ni dan nga chan ni dan som le ni sung total shutdown an phongdo vin hi Meitei terrorist so ki gup khom naw korkom hon October ni sim som lenga merger day ni khu hi kumsia black day ti an manjing hidan in zong phongdo vin hi
THUSOH KUKI IDPs Welfare Committee TK-IDP son October nisim som Jani Friday ni khutsun press release khat hin sodo vin chuchi press release sun asaina chun bolok thelo ahi ta jin Surchanpur district sunga ipiam ti paucheng mang IDPs internally displaced persons so josi hopso dingin Welfare Committee khat October nisim som sangni le som ni lengan khuin sim do hitai aminding in THUSOH zong KUKI zong gomso dingin THUSOH KUKI IDPs Welfare Committee Surchanpur TK-IDP tiding in patsa ahi tunung tuban le THUSOH KUKI group sunga IDP zosin hichi committee to ketua bolding le todinga kilom ho iboldio heima changwala ima inamo bolo phot diwin timna le hetsa uv malama toding ho akul apoi mo nungzuya committee in ahin masod jingding hitai akileng tha committee member ho apan muno anwaya ho hi chairman Dr. Vum Kune Haukip Secretary Pu Riwen Haukip Finance Pu Paumin Len Vice Chairman Pu Sun Min Len Pu Sukhathang S Haukip Pu He Zang Lupeng Pi Rose Kilong Joint Secretary Pu He Khub Haukip Pu Soson Tothang Pu Zam Khumang Chongloi Treasurer Pu Zona Khongsai Sula Information Secretary Pu Ke Thang Boy Kip Gen Pu Luneuk Tothang Sula Advisor Dingin mi som an thlengdo vin chele member dingin mi som le sagi an thlengdo vin a hi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chaw vin mangpha